se ewrade yi ade kira ai empinipo ka se ewrade yi ade kira wotwem sanity anato wo yi ade kira ese hu popo kakra bi si. All right, my minda abidwafo minda was na minchi abidwafo na baje bani wofa amanzanyina wofa social media so wofa obi anem no na minchi asofo mpanyifo te say Reverend Isaac Owusu bempa na minchi a sunshine anaba brother sunshine na minchi a papa Eastwood and papa Duncan and kaifoni nyina bichichi na sofo ba ko bi shinungwa ho I crocro what is me a feed, is it Jedida or whatever? Okay. Michiano. Yeah, Jedediah. Very well. Thank you. Yeah, he's very powerful man of God. Yes, Michiano pa. Empress. As to say, Nyami Eyichira na was say no a quote with a question mark. Prophecy beba na revelation ebeba na ensunsune wo revelation ni prophecies ni mo no ye wadi ye ne won komhye ani omunyina operate under the office of the prophet. Okay. Ye wo odifo a wo hyenkom ene ye wo odifo wo hunade na nya woni ye hyenkom ni nyina na timi hunu o mani so ana enya woni ehunu woni ni so nyina so netimi ehye nkom enti se wotimi hunu woni so etimi hye nkom ana te se urade de adom mu adom e de adom wo na kasa ne nya ma minchia ya dofu no mo online no so se Mr. Ban online so ma minchia na no pay na menka te se urade ejira ne bia wo bia enti no urade yi kira na wase no ni enti aye kan sa ne se oyi kira wa na wo ye ho adwuma de a esei ba o yi kira na keka won sanhye wo dem ne fam no tena asia ye wase esi no ebesi sorry asia enti o yi kira wa no wa permit ye wa ma ye permission to destroy the works of the enemy because omo ye na esum na ye ni hunu sum mu ade na ye nim ne ye koso nti na awurade aye den ayi a kira wo nti awurade yi bibia obronsam aye ede hintaw e kira wo a na kyese wa ma wa kwanya se wo tumi so betimi asɛ no eno na abebo empire no counter attack empire now they are saying se eye ne papa mu se awurade so ba behira na oyi kira na wo so bɔ empire se awurade ma ne mbram se ne a wona mudifo na wako aso aye de aka no memmo bɔnefo no ensɔre ensi nhira no ano kwan se wade ase enti se awurade yi kira na wanya ho hwede a nya wɔsiesie ne besi. Okay. So many of us yenya prophecies be pray revelations be pray but yanya ho hwe odifo ne ka kire na ye sorry ya ne agi dase abra ne koye nti ye hunu hwe ante hwe yen ene ye sometimes enye difo no na enye powerful. Okay. Obi be ka se obi so for ne sha me nkobre kra amem ade na wo ye fa enkomhye no ade anamu be na wutu fa enkomhye pacho we de me ntwa no video ni no hu de aka ne ye ni video na etwagu no the way ahwefo mo hwe the way a kan kosi as and shira na serious one bia ba as still accident esi pepe se ne tie still accident esi ene ebuze na don okay enim se bi obi sheda no dubebo mu ana bibi sa we de everyone suffer so asuma mo pacho enti no yama won commission revelation I was so too one among a spiritual thing, so you have to take a step in the physical realm to accomplish or to affirm what has been told. So that's here. Okay. Enti no ojaba en commission to Afia Schwar efa bi no meka se ewrade eyi kire ya bo ho mpaye still esia ebi wo ho ana nyame akoa no a wo hye nkomra na ewrade di asem ne fa ne so bae no ewrade do no to some a certain extent and ankrofo bi so doubt no enti da biara ewrade be pese or be confirm no man of God no na dia kire ni pase nyamakoa no kan me na me yi kire no me na me ka kire no no ye den o kaye enti no matter what it is empire bia obebo bia yes still no there will be a confirmation or a sign to confirm the prophecy or the revelation. They say nya osofo ne kan no na abem dru ba bi so nyame epese o announce na koa no e de ne kire nipa na wiase a. These are some of the things that you be hunu. All right.
obeka mubetwam ana mubeda oti but still ebesi okay na ayensi na ho ananse nkyere ne se nyame ensa ewo akoa no so but that press nyame pesa no pay ahwefo ni adofo no nyina etias ye ne yagitum preko pe ne se according to what Paul Apostle Paul eken of 1 Corinthians chapter 13 verse number 9 down o say ye sha enkom no a sha no efa ne fa okay and ye hunu ye ni so a ye hunu no efa ene fa enti most at times no say we odifo ana wo sofo now prophecies revelations nyina be ye very accurate. There is a question mark on it. Okay. About betting be 1 Corinthians 13 verse number 9 na yenhwe 1 Corinthians 13 could be Instagram. That would mean say and come back campus 1 Corinthians one go fa a boga 13 yenhwe 9 ho yenhwe ade 9 verse 9 yeah, for we know in part and we prophesy in part. Tree no say na yehunu ade fa ne fa yehunu ade fa ne fa na yehye nkom fa ne fa na yehye nkom so afa ne fa nti enye de nyina na nkom hye no e was say accurate. Sometimes I was hit over the bar. 1 Corinthians chapter 13 verse number 9. Oh, okay. We know can I hear for we know in parts and we prophesied in parts. It is sometimes no uba so di for odi for be from me now na o ka wa bra bo mu nsem a wutimi say baby wo ho a onam over the bar baby wo so na wa besim na yes say yampa as a papa we hunu but oguso kasaba say no akofa nche baby, and that is how it's supposed to be according to Apostle Paul. Mijitum preko pese sofo bi a wote asese ye a wo Ghana asese ya na wi asese ye wo wosra Andrew Paul de. And that's when you experience when you are when you experience and when you experience and Apostle Paul on nim you ye and no nim ya what say and then you onyame fan in sasu ye ya e man de churo sa asem no etu yo di for na de bia wo de won commission no e panyan. There is a big question mark on it. Say ya the Bible no e be judge o prophecy ni dia na che asembuisa da wadwuma ye no eho wo de da bia unu ne dito clear enfom bia no from krenkre to krenkre from A to Z o ka utimi say nya wo ka ne excellent. There is a question mark. Wow. Yes, Paul na ka kire ya me na make but di for Paul and as Apostle Paul and eka o say ye hunu ade ye hunu na efa ene fa na ye hye nkom ne soso a ye hye no efa ne fa. Enti enya bring nyina ne den nyina na wo so di for one sam na wo kan eye tortin. Okay. Obi betinya fra abegina ho. Obekire etre nwi na wo de bouti. Obekire kala wo use ye. Say nwi no mo ne kala se o kala 32 ye o kala 3 kala 4. Obekire ni nyina owia wa kire saloon na okoye uti no ewo no. No wa kire eye hairdresser na wo bouti ni ma no obebo ni din kura de a kire owia wase ayi boyfriend telephone number e wo phone so obeye sanye manyina a kire draws kala hyewa no pay ya de abesi aduane a wudi na do pay ansa na wo de ba betena enti na eno no commission na chese e ba de sa Paul say yem yasembusa eda sa de no commission no e wo say ye fa enefa se ne sen say radi entimi nyome na ye nyankopo okay nyankopon say nia eye ndia no na wabie so e de a kire ye but nia ensese ye hunu ene nia ensese ye te no wakata so. Okay. Enti e ba so hunu ade ni nyina pepepa then you are being like God. You are being like God into the hearing hinta. Okay. Elijah and the question mami bi nkom so obawo ane na kwada eye Gehazi mami ne eye omo ohoho like or receive you into omudidi ye bibia wie na odifo Elijah bisa na kwada Gehazi say wo sha mami no ede na ehia no a ebetimi aye ede ama no na Gehazi ka kire ne master say oh master me ba ha me nti akwada bia esu ewa ha no na kyese maame no na ekunu no omhia ba na odifo hye nkom so afese na ye mra no na awurade aye wadom ampani ampa ni nuane ampa esa se awurade nsa wo no sunti no maame ni nyinse no we. Okay. Na enfie bi echi no akwada ne wi
Elisha ewo cave num na hunu se maame no nam kwan so a wo ba ne ho. But where hunu se maame ne the problem and enam. Enti maame ne beduru ya wo po na ma ne a kire na Elisha ka se urade we de wo de hinta me. Etu yo di for na hunu nyama ni nyina tro do. Oh, that is a big question. You bet me the Bible na your judgment e de ma wadwuma ya na say won commission na di ye adwuma na wo ye no. Ba so for de wo kan Bible no su ko ya che say tete noma no Moses mleso no wabewu asesa no mem ena wo ye no okoye no se mo ba ye ne e chen me dem atapo wade ye enti na wono Nyankopon na ye dito a ne da atimi so no so be ye acho betime ye acho de no hunu anane sa ne ebetima ma Yesu na kai yo ye hwe Abraham ba ka kire Yesu se Lazarus yare no Yesu ka kire mo se we de enye owu yare okay is Lazarus we into Revelation na ye adwuma o ha na sa anya adwuma okay sorry I say into no Empress adwuma ne de ye o se ye benya nkoso ye be ye niema e chen ne de no okay fine ya ti ase but Paul ka kire ye say ye hunu ade na ye hunu ne fa and I share come this way ye share ne fa sometimes ye share embem sometimes ye hunu ka you over the bar okay sometimes also ye can accurate. I think about 2 months ago, yeah, sorry, question that. And I'm afraid a young lady in the back, and I'm saying, oh, mammy, or no, say, damn it, Pacha, and I'm saying, Nana, who ye dear? Tia, where the West in the bay, no, who ye dear? No, so that, no home fan, papa, and I'm so, my who's all of a sudden, at Tadia Tuntuma Duku Tuntum, Pabua Tuntuma Babe show. Okay. Now, mammy, your mom pie man on Transia, and I say, uncle. And also die your mom pie man, and I'm saying, yeah, you don't want a bomb pie. I dear chia him, my china, and your friends and mammy. Wow. To that Miss Nempa and any eduma. To the Entina, well, who did I finish in and we will know where. What's it? Sanka Sanka, who never did each other. I said, but I would have the person and each day. And to bomb to me, your hoshi. And to pay a bit to me, Eduma, I sent to me, Eduma. And pay a Juma. Because I see, you cannot underestimate the power of prayer. No, what can't you say? Yen bomb, yen on one answer one tenacity. Messi, your mom pie, not tenacity, and answer one cock. And I say, die your mom pie, not on tenacity, and I'm bomb pie, and I'm say, and ye know who bomb pie. That is the word. Do I bomb pie and make you okay. Then I had to be drunk as a woman who there be baby a word to run. Baby, this is second time as I know. But also once I did a call, I had this village be na me ya sorrow. Until lady be no kind of see or cosunya and papa yard and I'm catching the man enko. And I'm saying, Mary, don't go. I said, that meko. Mary, man, cause that meko no koi. And you call Wednesday. The Sunday, yeah, sorry, I'm lady in the back. I'm saying, Lizzie, man, who's a West senior mahata. The near man, there one so and from a din be at the boat, a woman in near mano. Ama enframa na yinia mani bi na tare ba ko wo mu a what trace ya san ka obekwa kwache e de afun frama mu aba but when timi anche e na waba ba wo ba back betness ya ma wo se black abesho ya pon asoro no friends lady na wo free asoro no so okosunya na me so wonko wakwako ama ne papa na oyare na okọ papa ne te ase sorry ase but there are occasions bin so a obeka embem hwe sign bi ya ni we beba. Oh yes, that is what Paul is telling us in the book of Corinthians. Sorry, I say Isaiah. According to Isaiah 38 and First Kings chapter 38 or whatever. Isaiah, eko catch the word for Hezekiah say, "Ubewu," because yare na o yare no survive. Yare say make Jesus ubewu. But free na papa ne bomb pie. Yeah. And not done a verdict no. Enti your prophecies be wo ha. Wo ye den ya ebesi. It doesn't matter the number of time and amount of prayer. Mobile ebesi. And they do also swap. What we yet then? One bump, yes. I would add a pese be a nipa na ni eba ne hoso. Okay. Inti ebi wo ha a words of sign. Warning, words of warning. I would add a Cσma someone ba we che be bo kokko. Na wani aba ho so bia na wo fom. Bia na wo nam kwan bi so a one share Eurade ebetwa wato achene na se biribi be yi wafri ho na Eurade the warning prophecy e dia ba ababa bo kokko to send your catch ni Nineveh for they say omon sorry no mon sign from akwan bone so
And yes sir Awurade mom 3 days obese kuro ni nyina ne emu nipa na emu nyina but warning no a warning of prophecy of warning eba ye na omo ani bom so omo year fasting no e betwa mu eno ne nkyerɛ sɛ odifo nya bonso ne mene no say Jonah eno ne nkyerɛ sɛ onye odifo anasa ne nkom hye no ambem okay intended to me happy sir yes e betina ban say Awurade ne pese ho popo esi sɛ ne be ya the we na doubt Ghana for doubt no ene numenti but ojaba me hwe no se me wo fia anase ne series ni bi wa me hwe wo social media me hwe no e bi wo ha ma adwene mo ntene me ma me nka no kore e bi wo ha me hwe se ne ade ne kwa na ma adwene ma ye me kesene na wo hu ni se e betima adwuma hye anase da bia me ka je se Ghana Christopher ni empadi sunya ye nya time sunya Bible last Sunday na me ka je se first no anka ye kwa asori na sofo preach kura no a ye kodu fia wutimi fresh sofo bizanzo sofo pacho scripture na odi ye me refi kakra o betimi aka me e bia wa say friend sofo pacho we de wo preach intimate ni amusa wo na die nti na Bible no e ka say ni say na anka wa kire basa ni mani nyina free ho say obi be fresh sofo a na wa so daye obi be fresh sofo o peso tu kwan obi be fresh sofo o yare obi be fresh sofo o problem. We don't talk about Bible. Yenshia Bible. Okay. Iti anka ade yenshia Bible anka church member bia na every believer or a child of God bia no. Obi sha won komo a o kasa nya be so nkronkron e be start say or that Bible na washia no or the words no or kai now what they to and commission no every prophecy must be judged or every prophecy can be judged. You better be the Bible and judge and commission nyina nipa na ka asam no a now the to Bible ho ahwe se ne walk no if you Awurade and no na abɔ ne tirim and a walk so they say okay it is sometimes I say come no me sha ma dwene mu entene me etoda so dia tumi say we dey adam solid but I was say it says in the book of I think Corinthians Bible say the spirit of God bear witness honhom na ti wum na ye onkronkron no se bitimi mu na me ka bibi na ye no kora honhom na be ma wo adi adanse se nia efri me mu ba no ye no kora because the same spirit and the same words is inside of you but e koba se me yo Kristo ni wo yo Kristo ni ba wo kasa na fe tinyegie bi ana me nteme wase bi koso wo ma dwene mu a na kya se honhom na ti wum no e di adanse se ne nipa ne ka no anya papa enti se nya dwuma hyehyɛ and o ma hyehyɛ na eye truly dia ye mafia trim kwa ye mani trim kwa say we escape death because wo there that is the last thing etwa nipa abrabɔ so efri atiasefo asase nti Awurade ma ne pare ye say ye time monsu ye na ye bɛkɔ na da bia me asama me kan say owu a me wu a ɛbɛyɛ me ya pa ɛyɛ accident sa no pɛ me sɔre ye me sipisita me ye press up kakra na me kwa kodware na all of a sudden me cross kwan ka abɔ me na mawu ana me fro ka na academy akɔhwɛ ɛbɛyɛ me ya papa bɛ kɔba sɛ me yare for number of days bia obi anim sɛ yare ɛde yɛntimi survive ni na accident kpenkpena ba akɔpɛ no all right no ɛyɛ asɛm ye ɔsɔfo down kwan so na dwen kye no no sɛ beto sɛ otimi hwɛ the way prophecies ni bi kɔ na prophecy ni bi ni no man commission ni detail down no tiana nkasa timi dwen sɛ bend the spirit ni chese otumu say asem we dey ase e kamia ka ese ase wo pepe se ne yetie no na e betimi happen it could be say Awurade ne pese ho popo esi se ne be Ghana for be e betimi adiedi na Ghana for ka say eh within 1 week no to ase ya da ho first month mu ana yetwem say first month so na didn't see hey what a great miracle Ofa. Hima. My quite a movie down. Sir, you be to me see. Yankopon did deep phone so deep for you to ma. Empress Meta was in a match I have for the match also for the Nana. On the Jesus and fresh Shatawale Hong Kong. Or she Shatawale Hong Kong. Emma Shatawale eko feki enkomhye so no when okay said enkomhye no abam ema eno anakofa IGP abufu a eba ya last 2 years 31st night asofo bebre entumi anhye nkom ne ade no nti no ase nipa bebre asua bibi afri san enkomhye na eba ne de senka Shatawale
ameka se ofeki ya nke ana ka shatawale nso de na adwene ma asofo no a nke bia obeba out abeka se bia amanfo ye se wo mu ekuku no ana wo mu anya anye de ankuku no enti sa no ka be confirm se sofo no enkom sha wo she no wo shatawale hu na ye de abem na oje wusie best onse ojaba emse o sofo a metahwe no emse program kase bi kura da nanima obeye okay program kase bi da nanima obeye nti ekoso nyina asenka we celebrate ana bibia kamanfo beka se enu nti na o di create attention for the program eda nanimu no I don't know meta ehwe no se de sofo kan utimu se ne nsem a oka no ebi wo ho a wo gina ho na wo hwa ase ededem on ase ya na meka se ahwe kura wo ne wo yire eda emse obi hunu yes ubuza so follow no pa yeah it's true se no si kan nsem no ase wo ne wo yire kura ahyedem na moda na wo pese ohunu obi hunu but ye wo bi eni bisa I don't know. And I'm say kind Corinthians. Tienya pa o ka cha. E be ne be dey sesa no. On say Empress. The way I saw for no betumi afre obi. Aka ne ho asem. O maami di sei, o papa di sei, o kunu di sei. Na no woni wadamfo wei ekọ ha, muko gina ha. Wadamfo no kan sei kire wo. Sei sa nkom se ne wo. Me see, say wo follow na, me hwe ne pa. Wo follow na. Wo tumu say ensem a wo ka no. Ya na enwanwa so ofa de wo kan na person na ko point me yi sa nchira na say intense okay intense na me nka say nyankopon so ntimi enyi enchire so because Jesus Christo e kono wase sam gidi am baye de ese mi di enti no dije na bi o tu wana ma baye okay nim say me nia all kana me ye na say eye papa enye papa de mi ntumi me na metumi a chire but me mo hunu niema Empress utumi ye yan na o say Awurade ntimi yo yes but Awurade ya enye dabia okay and na ma sa kwankyere nsi ba enyi ni say Awurade de nkyene asame yade na no nkyere say dabia Awurade de nkyene na ebesa ye nyina yade yade different from me and spirit is different from me I see ana on say Afia Schwar de ebaye na amanfo bebre e doubt say because of amanfo ni Afia Schwar sanya o siti because emre bia na ne papa wu ye obeka say na Ajagurajah e share ne papa ho nkom so obe wu 2 weeks na mu na ne papa ye dey wu ye na amanfo da nti no ojaba de e baaye no na amanfo e ye dey e doubt say binom say o mu hwa anyade a eye nokore anase we okay ade no asi accident no ayede enyaba but ebia enka bia ojaba no ebeka se bia nyese ohunu eka ye a waye ho niema enka bia afia be dey ebewu but we free my day afi na me de niema ka ni se omu atu asi ho edi wo mu ho asi ho se omu edi nyame sofo wo ye odifo a wodi nyame difo wo ye nyame adwuma no se ye papa mu dia ye da nyame ase ba se nye papa mu ana wo ye ana se bia asasi su fam na wo pe ani sika ne dom ana wo pe dia minyanom mu hunu se atemu bi e wo ho mu hunu se atemu because bibie ni ho a boni bia ni ho Nyankopon fa nchew se wodi ne honhom kronkron no ebeye niema enye den emfata o se o kaseti honhom kronkron na akaseti on fa nchew so we no ye hwe se eniema ye no se nyame ana di ye adwuma no a fine but se nyame ana di ye ya because some person say eniema ekoso ewo especially mitigana yenka Ghana asem eniema ekoso wo Ghana ha no Empress ano ehye yehu se asofu bi ya wanwade ni ade enso obebo awura o ma sori dem no o ye secret interview with members a eguni nasi a utum se members no do now problems eno de most of times asofu ntumi enyi nkyere ba sa hoho efra bonti wura asori dem ho a
omu na tambia prophecy no eda omu so adentia ofie de wontimi hu bibia di to so no empress no entumi masa because wo hwe enkom sha omu ehihye won krofo ho nyina obebisa nipa na so enane me first day obebisa nipa no enane me second day ye hunu se obi atena asore dem wo acha ye hunu se sofo na tumi ahye ne ho nkomama na ede abem ana me nyini nso se enipa wo asore dem ho no omu enye emwanti na omu ewo ho so enti no se mutimi yama abontensofo mutimi yama celebrities mutumi yama omu agidini wo mayi mu dia adentina omu gu asore dem ho for so many years no eno so no mutumi emwa wo mo ana asore dem ho dia because wo sha obi ntumi nka se oh maba asore dem ha bia 5 years ni me masam tu nyame afi na nyankopon ayama me maba ha 3 years ni afi na nyankopon ayama me obia omu ye interview obia bebisa no so enani me first day so enti no eduru no bia wodi niema bi toto eniema bi hu a na wo hwe nia adifo binom so eya ya na ama wadwene mu ayew bebre na ama wadwene mu ayew kesene ase wonti niema bi asiye because said ye kan obi wo kra na ne nkrofo a onu omu enam ene ade utum se kwaya omu faso ne bra omu bra ne ade no but na emperor de kosofu bia sore na obefra na ase ohun kom se ni na ohunu dia ade na omu eben wona omu wo na ase da bia no ohunu omu de eya semu yankase nyankopon fa difo nya adwuma me tambia me kan se adifo eda so wo ho eye adwuma but ma yendi ebinum achi enkase adifo ni ho ma yendi binum achi nkase asofu nyina eye fake enne obi kura ekosofo ho a na osuro obi ni sofu bi din sawoso a na osuro all because of the binum ede adwuma na ede aye ofi se enka eye bia 20 years back 30 years back ananka sofu bi eye niema nanka enni ho se sofu we eye sei na ye wa sofu a omu but sese dodo na omu agidin no sebe producer omu na ede adwuma no omu na esei adwuma no but ye wo papa fo nso a omu ehihye ba bia unhu wo mu unnim wo mu ukono ho kra no a onyoshi betende omu agidin no ye wadwe se ukọ omu ho na hwe charger ye be charge o eka ye be bon ni nyina ekasa ekere me ehunu se de Yesu Kristo be ye no eno na omu etoaso anase nye no na omu etoaso Yesu Kristo eba ye ekwan ben wo fa so eye adwuma Yesu Kristo ba ye ekwan ben wo fa so eye adwuma empress so enti se ye di Yesu Kristo anamo so de a ene ye nhwe ne a Yesu be ye no na yensu yenye den yensua na yenye na adom ne de ewo ho o ma ho kwaya nyankopon edi be dey edi ebe dum open ntem so a ewo kwaya befa so nya na mamemfa we ntwa na minsi on se ensem a yehunu nipa ho nsem e ka kire nipa no on empress ensem a se wo ti wo mahunu ho nsem aka kire wo no akonfo nso ehunu obi ehunu on akonfo nso ehunu ayi agozo hunu akonfo betumi aka ho nsem a kire wo we betu aka ho nsem a kire wo pada hunu enti no eno no ya na enye nwanwa bebre obu obetumi ehunu enso kura se obeye ho ade no eno so ya another problem asem ebi ba mutimi ye yes enti no enti betumi ba ne se bia ojaba wo hu ba wontimi ye eno je minim se wontumi ye se Afia Schwar de yi nke bia enye se eyi nke bia obewu ke bia accident no ebe kuno but accident na o kan ye no asi bawa enti na make se senka ojaba eye celebrity a enka ye beka se bia program a wahye da nanim no enu ntina ebia o ye sase de be ya se nke bia ebe create we attention ama program a obeye no but we ye sofo enti entumi nka se santi all right
Okay, personal don't you and what they about purpose any there because the way I'm commissioning bab until now within a short ready to me I know God I say more a bit my it can happen because in commission a bar so the embassy we done it into then the embassy within that short no and now or done it over and that short now cause I boom when accident na fresh as nigga otna himpo asemo my enchi for na yendo masse say dan dem je be hwe ye woman media man channel so nya man media eso na minchi asofo na minchi awofa media so for te je no amani baka when they register in obini mudina na there be any Range Rover Range Rover okay okay the man trinkwa but say fear then we escape you umbra no we spin o say ekofa afia so no ama manfo bebre head out too the way I know we all know a precious nigga so second of all cause any precious nigga the way obabontin maybe atwem obedi na Ajagezi atem ai tie ba yo se na Ajagezi ya na asa hye nkoma fa ne papa ansane papa ba bewu na car we say Honda asemu na fia o use Honda e be okoto fofo I've not seen this car in his garage her garage before me hu ka we e be so asini nnuane mechanic ne be fa koye ba car no obodi no I was see mechanic ne be fa it wasn't this car oh dear but e bia na when you use that car no oh dear say yo na se car ne think what be na accident ne di ne boy no e na car we say aboa ne ne so say on say empress bia na car no car na so for no bodi no ana kofa na otinemu a anka bia na nka wonti as okay bia wonye ne se bia de urade ayama ayi kwa me owusu ansa wo urade ayama yes sir to boy and the to I will talk to you but then I will let you get a prophetic advantage that you deal with it any moment from now. That is not a private matter. When you go, just a phone call, then write this number 054 272 9720. 054 272 9720. You give her the number. This number, it belongs to someone. Like they will trap you, and this is how it will go. It will be like someone who will be fixing the car. Have you heard the name Francis Boateng? If you have not heard that name, don't worry yourself. That person will be fixing a car, but they will make the person do something that will affect the car, and the same car will just land you somewhere for your enemies to laugh at you. This number. Call the number, then you ask the person that what is his name. The person knows you. It looks like my mechanic's number. I'll find out. Why are they? Mechanic. Mechanic number. Ebe na yehunu nti frɛ na busa sɛ your friend Francis Boateng ana. Nti frɛ ni sisi ama. So na put no pay na my friend I'm not go for me car ba ko fi enye eti won sha da nim ni di me nim ni di me brother na wo wu no na ko fa na damfo enti wo ho na wo be fa me car sin nyina na ye ano me ba sisi ala okay friend na busa say na your friend is say because Mate Francis Boateng kwajo your call has been put on hold, please wait. Your call has been put on hold, please wait. na hunu se obi aye ne car nipa no anfesi ne ye otena car nim na car na konya accident fa mic ne kona no me wo Honda bi na me ni Ghana no be fa ye car no nene na nsa pe na me tu ye na me ankasa me hu se car no brake no metia so a enye ye ya dini si bibi so ya dini si bibi so okay Honda car na tin say no adina no boy Honda bi na mechanic ne be fine but say oni obi ye adwuma oyo car e dia be send ni mobile money
den a ne din die obehu kodwena na behu se ne din e na sofo ahasem we ye me nankaka Ewurade yi ebu obi din obo obroku din na obo okra din o say it is written and it is said in the Bible that whatever that we bind on earth is absolutely bind in heaven. And definitely to be fa edin na so say din we nti wa fa say me de Patrick Ewurade age atom wo so say me din Patrick abeka ho Ewurade di anke din o de mayen eye da ye de kodwona na nko obo Kwame Kofi Abena Afia ya eno ene ye din a Ewurade de mayen ba ye be pie abusiam epie enane eja ensem nti omo ma ye din foforo e de ka am be binom kra nyini a omo san akofa edin foforo bi ka nti edin ne de all right ena nkom hyenim no mutia wasi na mechanic ne be physical na so one physical ni why yeah ba we de bobo mu ana oba is a point now I draw attention on a point so we de bobo o sha nkoma say o say so for can be say I see ye channel there. Yes, but you have to work towards it. Okay. So we have more. Okay. Now, we have more said them can I. A home prepare day. A baby near the abo. A home from a bit to me abo. And say, Diana, Uncle was say about born when a new. The money be an and rather gin. And be a man. And I say, be a kind of young fixing the yin. I was saying, it to me summer sort. But because I never be to a home. Okay. Dear man, yeah, one pay with so be the but who's to say God is so wonderful to the sense and commit me and I say me chance and go away. I know God pursue done dear. Anna, I don't know. We've had to see. Yes, but I'm press on say. Afia number 2 and now say Afia Schwar my mechanic no e this car no SRBC ho. Enti no say ya me na so for hye kompa say wo car we problem bom Afia Schwar na dia dance say wo tia break emfa. Ana wa mechanic e be fa say onko siesie. So ana wa mechanic no e dia benti nka ya me pa dia ka me wo different car no. Kabedi se betu sa car we. O se anopa no ba na mechanic ne be fa car no. Enti se ayi no so no frame mechanic ne so fa car ne mesi. Enti anopa no ko asoro ho no. O ba no so o ba no. Oh, on say. Jodi ma mechanic. O de ma mechanic foforo ana okosiesie ye. E bia no de ma mechanic foforo no siesie bia. Yeah, Gani. We say make us make just enkomhye. And you're right to be judged. Okay. Because if you're ready ho. Me buy anasa me wo hwi. Na me bo adwaman. Na a word of prophecy aba. Say we dey say man hwe ni ya. Menya ennamu yade. Okay. Menya ennamu yade. And they confirm. Nti me de betoton. Ennamu yade de HIV, gonorrhea, syphilis. Ane ne akeka kan. Ampa nso so me so dey misisi ma so sa. Ndi ene Ewurade asem na aba no. Ehia. Ebia me kan matna opposite. Me kan matras be 5 years, 6 years me fa me ho kan oba bia da. Na se wo say that says the Lord. Oba benya HIV. Abrame metumi ho say me fa me ho kan oba. Ampa so be 5 years me ne oba bia nae. Na me nya ma adwene so say me ko ba adwama na say me ko akofo oba bia. Inti san commission e ba me a wo ka kire me no. Me nji wundi because me nim me ho. So what I say? Yen hwa de. Sani na ofa kan. Se Ewurade ama warning se mobile phone we ekura wa ana e ba be blast I be di wawu a wo kofa phone no dia kwen wo de kwen. All right, that is it. Good. Why ya so den wa kofa yesi car no all ma won commission no say e be ba say o mechanic no obe ya say wa fix car no but en fix yi nti e be mo anya accident. Good prophecy yate matraka no ma ya so den ma kofa car no etimi kon e bia hub ebetimi atu. Okay. Hey, back azo ebetimi bibia ana car no me kwa na tie ba ko atu. Ana the engine ana me kwa na brake na tom make maso ano medru careful brake atom wuti aso a entia untimi ntwa careful no so ma ne nyeye ana wutwa obetwa na at once in the accident beba ba we de obi na de bebom ana ne ode bebom no nso no wa mfa more front there be a driver and a Fiat no or the back seat and a boy. So it is obi enye ojidini
empenya mesem empe difu asem na so wo so wo jeje obeka so ma hyehyɛ adwuma okay nya wonyo gidini na wonte nkomhye ana di ye adwuma na se no obaka so ma hyehyɛ on say na omode boy no so fo be sedi kan so omo de bodo no say don dey betima san ana me ka kire wo no ana ma de bodo say ye ka se ye jeje prophecy no family say bia de eteti wa bontin say say ye ka se ye jeje prophecy no to the accident na esinu a ye baka so ma hyehyɛ one and at the back seat. If you are not the back seat, no my confirmation number one. If you are me so be drive it. Ombra be ya no my. Not the back seat ana. So the back seat there not just en commission ni kire mu a afia benya accident na nka wa firim. Enti all the back seat ni enti car na ba be bom ni so ko back seat wo. Say te be afia be wu. Ana me frɛ wo bi so ma me fa car no. Na omo nko we se bibia ye okay but o me car no na nya accident no eno ana me ntimu no car no enya accident no enti omo se ye arrangement no we nso me ko arrange ya na the car no na nya accident emu ni ema nyina aye okay but o me car no na nya accident no yes watch it. Fa video etre papa ya na nipa de nkom shedi ago enti mechanic na de me car ne ba ya no na me frɛ wo bi so ma me fa car no na omo nko we se bibia ye okay but o me car no na nya accident no eno ana me ntimu no car no nya accident no enti omo se ye arrangement no we nso me ko arrange ya na the car no na nya accident emu ni ema nyina I say no. Ya nipa de nkomhye ni nyame tumi. Dia go no mo keka nkwase asem. Ka no na akose condemn do we kwa de obi a mbie. Ka no na nya accident no. Ka no menti mu kwa ka na konya accident. Yeah, well. Na chese. Na bio bibia na kaka. Yes o mechanic ni wo. So ka mechanic na emmefa. What one ban of friend say? Ozo obi mefa no mo nkohwe say bibia ye well fix ana. Bibia well fix that she's on no on tika. She wasn't in the car which means so the car for any PA. Inti car nipa nbefa koye no. And akakonya kwenhia na. Inti which means anko no so timu bia. Anka she might be okay, that means we are not saving no. God has saved her. Oh, okay. Ojaba na minshira, watching. No. Into no. Ain't think as a prophecy and then no correct. No correct. Because anka otimwa no obi nim ye besi. Sanka tika nima nobody knows what would have happened to her in the car. Into no say akoba ni say ni na no. Me dey me time end out nankopon asem because so I na mini papa so na mini papa I always say I don't have to doubt honest yourself I don't have to doubt you say what's my can say finyame say finyame I don't have to doubt you and to say we akakoba ni say no ti Afia Schwar stick as my can say mo am say eye adwuma hyehyɛ no me ko hyehyɛ no we hemfa we kyerɛ sɛ Nyankopɔn tumi e den esu na me ne tumi so if Afia Schwar is able to say this more than this sometimes she comes out she will be insulting pastors that so na ka saba bonti be ka say ya shed home come now we to mesia it proves that the power of God is working now who am I to go and judge her e wo Ghana ha so for we do o matem na so for ketua but me baby I mean accident na ensi wo fie that is it ensi wo krom so how say it kind accident I am fan ba fi ye toko fitting shop nti se ke be nya accident no ene se ko mo fa o mo ye fa ho okay but maybe I meant to say how are nti e fa na nya accident kan wo fie ni fie na en wo twan fie hana me okay e bia o mutimi twi ba fie Ewade no kware give BP okay say but tie no ho dey betimi twa be fie because e back say betimi twa be fie just to prove a point say there be say accident is here police for be hwe mo be hwe a o mo be e be ma we de car na call police station and say na come mechanic nti e bia we police ehu
eno an ko report so we be say any personal issue yem fa ne sa mo if you na o twa video ni one on there I don't really understand because anya accident scene na no twa video o twa wo fie if you ne compound no so or be say they if you say that they all know the compound ni baby or the videos now wow where you feel and not just to pick it I'm gonna say wow not to say wow wow pepe senate no what say ampa na me di ebimu ye adwuma and we know what God can do. He can do a lot. We say what God can do no man can do. Yeah, it's true. He can do a lot. And what God cannot do does not exist. Now go put me no more bebre. But ana mo susu di na me di aye ne emfata mesremo. Na go pon wo ne akora na mo di ne basa boni di anyhow mu yusu di anyhow. Mfa ne die. Em papa no. Mesremo. Mfa ne die. Em papa no. Sa wo se wo gina me di. Na wo gina me di funu no nkom hye di a. Asofo ababo ntedi o matem na bla papa acho. Because almost na me di eda wo so. Ya pasa papa eyi Dakos. Oh, but say I know the one want to be patch out. Afia. Last na me catch the baby. Say e bia me disofo wa sorry. Anka sabro be so am wo tire so. Okay. Na ma be your number one favorite pastor. But because of me nya wo sofo ntino, you look down on me. And that means you don't believe the word of God. And that you don't believe the name of God. Recently na me nana ba program na me catch on say nowadays in Christianity no we don't talk about the gospel. You preach gospel. We okay. Preach doctrine. In the Pentecost for who say Oma sorry no papa chance sorry bia. Okay. Oba me ma sorry a praise center. You who say ye de no so ye papa. But say e be ye focal point say ni nyina hyase ana ni nyina wie ye Kristo a aka de oboni ni de be me ma ye hu nyina anka ye te say sofo bi ye sofo a obuo na ye de ma Pentecost asofo praise bi asofo no ye de sa obuo ni die no ebe ma eye sofo kro but se man ko di sofo Pentecost church member humia asofo ngeto aba sa no be frew but e bia na mi e bia me mukura ye dru sin Pentecost sofo bi but I wako pure Pentecost nti ye hunu so ye kese anas ye papa esene me okay some mentality no we say obeso jaba aye na number 1 but ye ti krom ha wa be ya sofo bi bre ye didi sofo be na sofo uzu be bakra say wa ye ne da imagine nti ne we di asofo tene na o ka che me say you believe in some and but you don't believe in some what I don't know the kind of believe in how man go for no. It is very bad. Yes, we try to touch them at Totoria. Now we nam bia. That is it. Na o ma me awu. Ye bisa was wada. Wada ho twen. Me say mo ma yenye kom. One God best here as we sini part 1. Ndi ya hwe part 1 ye ntwe part 2 na e den ye beba. Awodo as ye wodo a wade beba. Ye wo krom ha. No kra bi e wo mu no e be pie. Ye wo krom ha ne kura bi e wo bia eden a e be pia bontene ese suban etete den ninsen wo ye den be dandi be niti one day pe personality ye bra ye odifo kwabena esiama meka eye esiama brofo esiama okay odifo kwabena esiama esiama yes esiama okay edina edebum obofo Ajagurajah nakura no obofo Ajagurajah obofo ndi na di Ajagurajah o nti wona eyusu odifo kwabena asese efene Ajagurajah ebone sanan kasa Ajagurajah edidi na tuno so enu na nim ko papa yi komu ha de we a wote in fact ono okasa wone boso ha ne no oka otimi yusu wesi bi wo se ntrama kwase bi nku bon ho ban nini na mu ni tani na so no na mu okutatu otimi shuti be se 10 times kwanza na wono odu ni fie na ni na hwe ni pa wono se bobo ho ban na mi ni mbambo totu do de be ma to ba do de be ma se pakobo ho ban pepe se ne etie nsembia pia bonte yi ni ti nsembia beto abonten so chese papa yi ebu nkofo bukata na wo hwe bukata mba na nkofo obu omu na ene mba ma na ebe oni na ye mba chese
ono obu omu bugata papa in fact obu su wi ano aside ayo blo aka ho empam agoro ni wadi ni papa na empam agoro so na ade wo te ase o onti ase wo ha no no ankasa everybody ko ho no ma ne ho no ho no ne ho de in fact what test anointing papa in fact ne ho so no double nkofo no duklu nkofo ko ka adwama na so ne o kekan na se tell woman ne kan ye ne ho wo na esiye na kwa no repu pepe se ne etie no da bio na wa fawo no ese wo repu so mu repu no so repu no sa no kan ya sa no kesi o repu no yeah lady no according to video no interview no say o repu no ofoso ene ne dae okay so what I say wo say wa ante ase na emu man no efoso no ene ne dae na video no man ka ye friend man say nke bia nko nche na adwene say bia de e ka no eye no kwa na say enye no ko wo say that like woni hweka woni see on kan pension fa asem we hu odifo asofo amwo mamu ha de mu ye no asema woman yi kan attend social media pepe ene ba akopɛ another one so kan no so kan we ne odifo empress chese ono de why no drebe why dry okro why say dry okro wa dry no why no drebe wa tini bi ene difo ntina me adwuma no mo ye ne sen adna mo ma urade adwuma ne basasa me dia na ye me ya because woman na empress second one no ojifo like ojifo de no ho by ne woman na the way why ye eya did mudina medium we are mutimi have the right the authority to come out and mention the name God Holy Spirit offer but before that the me share video ne kakra mutimi nya didi akokuduro be bo Holy Spirit abofo din ebe bonya medi my God now them Wait, yeah, very, very real quick. It's just an update about young sister Gladys. Nah, ode Ajagurajah sem. Ebe tu minim na, and we me the interview no. Me disciples be brave and they send me messages. And I inquire be brave so as free me. We are victims of Ajagurajah. But one funny thing about it is that and now me and my papa Dr. Reverend Owusu Bempa Ràpිng me. And my interview me try to talk for 30 minutes and back. And Dr. Reverend Owusu Bempa I am me and my papa my spiritual father Ràpිng me. Reverend Owusu Bempa Ràpිng me no. I said okay and he said tornado. And I said papa my shock my father. I said tornado. And I said papa me and me ya Ràpිng usisia because lady be at the Ajagurajah instead to me and me baba Ràpිng and I see oh and I Reverend Owusu Bempa say oh tornado Ajagurajah Ràpිng me sisia. Na Ajagurajah Ràpිng me no. I say what to say me banewo. Na oni lady na asem no. Me pacho. Chaso. Na me am a friend lady no. Any Ajagurajah. Aba me fie. Na asem no. Into Sister Gladys. Relax. Get. Sister Gladys BOD. Sadado. Na automatic. Nana change gear, I don't call left and right. Nana patako jeko. Sister Gladys. Me say relax, get. Wherever the Owusu Bempa, I can say asem we there. Reverend Owusu Bempa, me can just me worry, Raja. Aya na kola the banono. No ni ma Ajagurajah fiti Kumasi. Ajagurajah ya kola kete. Inti binja asem no. Because asem Sister Gladys, one of the bao these headquarters. Say me papa Reverend Owusu Bempa some we yes Gladys. Pacho really get. Na me papa Reverend Owusu Bempa say obe fra oni Ajagurajah. That was
solve a problem. This is the update for Sister Gladys and Ajagurajah. I said no. Reverend Usubepa say sooner, because Sister now come back to Germany. Our friend Ajagurajah, now our friend Sister Gladys, now our solve your problem no amomo. Into be very fine. Ajagurajah. What's I said I will see who die no was no. Guide over you can now this kato assassin no. I see in Chiawo man. In the you bet Chiawo, Reverend Usubepa. It is Sister Gladys. Don't worry. God for Reverend Usubepa assassin. It is Sister Gladys and Ajagurajah. Every shower was for penny. Reverend Usubepa fie. Ni aka some no die mu thing. Oh, not saying. Once an interview be out or by your baby son say, now you just was what be 20, I was 69 at the Senate papa. That is it. Into a court interview now your son say, oh, you no more yes say. A son say, oh, boom, for Quasia, a 2 or Mubuto, no on to main cat, say, me, you no more, a year 4 and now 5. Okay. Into or no, or yes, I will say a private, on cat, on the bone, you be send your bear or chinas or be pewa or be pniswama because or cassa or yere no more or baby any wa or dinner ebe mano. One 89 year video be a mini pita here, you know. Call viral. Okay. A ma be bre inbox same. Wow. So would be a do or DB a deal or moody same and or mocassa menkwana. Me Wonya kukudru. Okay. Met me a babon saying for 15 inbox me a friend. Inti pacha eba saying I realize it say charming. Uko baby. Ana adi ane me wo na ti free mani so. Me ti say wo yire no mo name. Oni ne nkwala no mo dodo, ne nkwala no mo dodo bebre no mo awo. Ntu se bia what say o yire na hu say ye wo ya. Ase okay. Me ko adi ane ti free me so na me busa me so na me a oba ti se me so na me jai me mo ma. O na say commerce man ho fe. O ye be ma. Ne ma me dia. Ne ho fe. Wo ne ma me no se BBC se ana o se e ma no mo na ope. Ase man ne pe okay Ajagurajah no ase ne ho ofechen obia o oh say na ho so dey for a gentleman don't say bia na ho na ho ofe no Matthias say open na no problem me kasama me say me ade no free menu so na me say na me nso so meet me jai me ho sama we Emma way. You so me to me service in na me nso so on fa me nye hwe. Enye odo. Debbie because onu no say wo frɛ na on peke wo call ohia wa na obe you so. Ena de ekoso nyina no ma frɛ ne maame aka hye ne say ne kobra obesisa energy no. Send maame nso so ya mato asase kobra maame to asase. What to asase na maame ni na. First one na me toy na ye 2 plots. Na yes problem was so because sometimes so to asase ya obenya problems was so. Enti second one no me the half by na kobra so Ajagurajah so the half by. Enti e kire no na omoka say first one na me to ma ne ma no almost had the asase no I'm back because now you're court and say even court now all nyina na me sending this car all day court ni na every month every month be am sending 200 euro every 2 weeks be am sending 100 euro. Wow. Nti akwakọ na kohwi abrabo bia ne ba no di no ntime nka waka na no atum onim so wudi a ne ba no edi nkrofo ma bet akwakọ yese ne ba no nti wota na chi na woni da on protected bibia anya wanya pains bia na so wonya infection bia na so bisa bibia anya bibia anya me but I was not comfortable but say we fun ekọ went me answer me ya nti afi na me gusu a menya prophet bia ni mu dura o ma bom pabom empibom a me no me dru na sese aba down kakra even what right me
Say me ba bontin a obekum me ne me ma no. What threat you? What threat me ma. Ah, what message na chese what threat you? Yes, or threat me say me ye bema. Say me means front me ya me mama to say bema. Me. Untimi nkodi ayi ni anako. Okay, we are ewe. Me papa ye ewe. Okay. And I me mami ye kuro bi ni. Oh, okay. Dynamics. Eddie. Many oba ba ko a metimi aba bonten. Okay, but me hwe message now so the threat you ni here. Ada fomo ha ayo my channel so ye nkoma ye di pepepe epa ye ni ankase papa Ajagurajah ho eye kwabna esiama an obofo Ajagurajah na ho nsem na enua bai ese die papa na ye no ase obu ne kwasea na see ene course na mamuti di fina no even sorry mami no problem. First interview am ni Peter ye say of okofre Reverend Owusu Bempa and omu delete interview na me ye no. Oh, okay. But now are you too late in Crawford apeke omu peke ye no na ne nkwala no matem didi ana omu didi me na me mu na me feedi wo mo no omu didi matem se me ya shawo ni me club girl and na me ma no mo ama wo omo no omu ye bastard. Oh, ampacho me yentie audio no. Pacho Pama Kabetin Csma me kan kire wonne Kabetin Csma me kan kire ni duabo me bonne Oye be ma party sem ya pick call Kabetin Csma ni duabo me bonne Bibia kasa no afa wodi Kabetin mum ya me domi wa bra bonne So when you dey pa pick call no Pachomenya 2 audios me no me no so a beginning na order. Okay, me pacho na de nkomo na ekoba ya e ma na ye wodi we ma so threat de nkomo de ne kosi ya enti ma na ye wodi we ma no pa ocho no me ka kire ne se de wa ye me no me expose no. Okay, me expose no na ofre me pa afedi ofre me pa ma cho se ma me ma bonten. Okay. Makacha ni say audio ni nyina a wa threaten no okay. Phone so and we all pamacho say ma me ma bontin. Oh, okay. All right. No power to say me ma bontin. Okay. Ni naked ne ho picture pacho de yima kaka. Me send o ni naked pictures ni na wo me phone so ni. Oh, pacho naked pictures ndi ye mpese e be. O me send o. Ende eno de wo me laptop so our laptop so na eba ne se na onya that means na mo have access wo phone so e wo se wa jimi e wo mu ana we twa ne kwete ho ade asem e bi ase nye ne de obi die wonim ne kwete ankasa of course minim se ne ne kwa e hot is nkruma okay ne kwete ti hot is nkruma and that means apart from that they na mo have access no repeat no of also no die no. What time in the course you have is? No, me sex I mean no have it, you know, just 3 times. Only have it 3 times. Yes. Apart from the day we repeal no. One can say the upemu as a command. Yes, me pemu. But I want to say one repeal hono. There be me call hono ma now. A better for so no say no one that. But sending nature crowd alcohol hono. Or force no the nature go so say no. One day on beto enti na wa adwen say Alexander say we free Spain mu de aba say sa no ka kire o say wo no da menini ye cool ah obenya ho ayalesa enti na say we ja open man kura say we ja man na hoto aw wa ye dada enti de ben bio na mensa we ase ni paye mobo wanya dada depend 3 times na one nada yes but the area me ya no pa say ne maami nim de course woni ne pranfo ni na woni na ne maami timi etwa ntropa obusa ne maami questions ne maami de I'm so disappointed unya sure say bia de otete ye no na ama wa pa ba say papa wenti onfa me nkosi hwe nti mi ndia na me because scam no de ne ba no ye no oni hu bi Jumedina ne ba no di oni bibia nti woni ne ba no aye ba ko pese o mo gigigi meska kobna japade ne cars ya o twetwe ya mbasika nko a
wo so ɔte kaa mu sɛ ɛnyɛ oni afuo bi a another business bi a ɔyɛ mercy camp. All right, adafo senam din kan mo kan ye nua ba ye kyese eye papa kwabna si amaye odifo Ajagurajah ebu ne kwasea na ne ho nkomo ne di ne sesi a ode beto abonte se ahwefo ntie na ode futu emma ye nua no ba no nso se wote paga pe bi fa wotifa se ne be ya wonkoto sa o ha na ono ekoto ne bude na ya tie nanum asem yambo modea ne yemfe papa ye odifo Ajagurajah nso ne nti ono nso ne mu asem de ono so e wo kanti no adafo mo yemfe ne nti ono nso de ne de wo kamaye Csma course no woman na chese ono onye mbebu a is normal say obi a obu on pe pant she me patuka me pe pant she me pant pad me she I don't like it and underwear so me she ti me she so there's a naked ehem fa man fa me ho na me ho nya free so what ase sa na woman no so de ne tie and ono so kono dress osofo ma me gan eti ni na tutwum nti se odi benya kwa ewura ho pa de na kwa nti Ajagurajah ne pushi no piata ne de na obu so kodum tata abu ameka se suunsa so for kwaso so for da kwaso suunsa na otumu se na wona me hu se woman enjoy ya na se wa enjoy ya na eba ne ta ordinary person no problem just very Emma na medjuma to who is the real man of God in this world like Ghana here who dear partner dear ina muju asase so yi na o dear so ne upani pa na ne nkan na wo for so nipa na dabra wo mpene a wo so for pa enti na bofu Gabriel no mse bofu Ajagurajah no dia he no o fe so na wo dija no opa what did you do about for Martin? Empress. Asemu. Asemu ni bi wo wo hwa na odwene ho a. Ye be fra one god nso. Ye be fra ntime se mon tra one god ma ye sere mo ani de ho. Mon tra na ma mon saka na mama ya so ate. There was a time na me one god ye program say enura akra so mo de video no tum be 2 months ni na wo ka say Ajagurajah hwe ne ho ye ni no asuma fun. I'm going to susumu. Impression say beginning no. I'm say be 2 weeks ni ana say beginning no audio no woman audio e buy. E ma ye body ye program. But ho no na memfa asem no serious bia na me hunu sanya esitie. Till say woman no omu e ba ha ya tutu woman no a woman kasa e kasa omu esu. In fact say when your opportunity ni sa amba no ehia. O say video no e be to ho no. Video na circulate ni na ibinum ka say woman no e bia oboa ne e plan ne ade but say wo face a man one on one na wo tie nsema wo kan ne the way a wo musi Empress I ho na no in fact na ho ewo especially wo hwe Gladys no kura na ne de no but Empress no ono no sanya o come when old pictures and come here to obi a oye sofumame a ono ewo na sori a wo wisu ne cars be 3 ene ade wo sofo wo hu no ne wo wo social media amakasa wo so wo besra no wa ba na sori a mo wi a woni wakodidi ho no na passem eba mu a ekoye ya woman ne se ekoye ya oni Ajagurajah passem ba mu a woni no eka bo mu na mwaka bomu kura se ka munyina ka nyame adwuma ana moye entinka mum ukobua ama adwuma na yede akoso ohun tinka ukobua ama adwuma no akoso se na wuma no adwene mu no a wone ho ka bomu no wo se sa wuma ne de enye rip wo hwa no de wone no ekekan ne bia ntiase na mutazo be wale ya ede ne rip amfoso na ya anse wone no etena ene ade to extend se koduru baby kura na uma ekwatena South Africa for about 6 months as I say 7 months uma no e ba ye na oba ho se ma omba oba ya niema nyina ye basa se wasesa ne niema ne ade entina na nka na o frɛ Ajagurajah senka on kind of side of the story se nka be ya amanfo so be hunu se bia de omu e ka no eye dokora na se enye dokora wo se wono de on kasa de wajama
na honhom no eye very bad very bad say won say sa sister no empress no of mama no wutu say wa nya obi amana nsuru man kacha nche na pa woman no life e danger so woman no life bibia betumi obetuma ye no ho bibia at any time obetuma ye no ho bibia at any time because we tie nsem a wo kane nya wutu say awere ho awura no ana sese kura no ba bia o te kura no edin di obedie edin obi a ode no ho a wo ye ne nyame adwuma ode no ho titiri mu hye ne nase ene ade titiri eba ne nase ne ade na ene edambo so ma nipa na ayese kura na enka wanya ba bia asi no enka fre nipa no kura na boa no ka fre nipa no na boa no na nka nipa no ehunu se enam asemasi so na me course atibia we mu nanso enne wahumi aboa me asomasene kakra ene ade ni nyina amem ana ohwe Gladys ede yin so a eno nso no eye very serious all kan o say ni sika be say 250,000 ana akodi Ajagurajah ho but binum ka say woman no agimi wayese empress atin say no nkwa even obi nso de ode sene me atin yesterday was no yese wagimi so yese wagimi wase ni yam ana eha no wa hospital even Germany kura no omgina fa emfidie ma enko enti wono ehunu wo isu a wo kan spiritual issues no wono udins a wo da wo se obaga na omra ana nipa na aba waba na wa kire no ba bi se onkotena entwew ede ebone na waye se wo se onkotena ba bi ntwe wa wakotena ho atwen wo no eno no eye bone na waye etia amayam akwantra wo de man na kani etia wo birthday nso we shade a wo person ni na wo de amount because 80 million ojuudi why empress once obi ebehu wo social media so na wa follow wo na wa bagana na wa tu anamon se oba wo ho no na nipa no onim ojuudi ti oba obetuma ede aboa no na ni nyina mu no wo de na kwhye so ba bia ma wo do nsa akwa aforso ene no ada obi se wone ne da ba akọ na ade no wosan ekọ ho na se nipa no minim enye se onse ewo ekoya nipa forso echami yogurt no di yogurt ni wie ne no ano no so hu because man friend na no odimika so hu man friend na no odimika eye serious let me chip this serious I radio but TV so but at some no credit woman say sabita fracha 7 produce odie yen ni ba ko okay odie yen so odi to aso obi ani ho aninti na obehwa wo ba be ma ne da once on fasa be ma ne form so nche na ne bone nche no odie yen ni ba ko onya hunu no aso onim se wahunu no we nti to aso prekwen o so mo da 3 times ana de ha adwena wo hwa sister no na no kra na nke ba mu a how say osisika wa save agu ho amanamba wo frɛ no na wo ka kyerɛ se ya 2.5 billion na ne ho epopo so hu ono wa yes about 3 years nti just 6 months say 5 months mu na nani ba no ho so no say e dey nkwase ade na me so ana ma nani ba that means no we share sofo bia that is as sofo ne boa ne mpabo mu na tete ne ma and I that is it na no aba no ho so that is say ama wo hu say ni bibia ye on say the sister no afọ ne mba no kwa reject no on say the ne swati aye so wadwena ama ne ma no so di natem ene ade a very very sad na ofobi dia on so the bar na ka me expect say nka Ajagurajah so be ba out na ka wabe explain say the nipa no ka no say ni ne fa be no o se onkasa aw asi when you shake na wo de ono so de won lawyer kokot de on person open explanation bi be kaka na de nsem bi ante say bi atonado de ba won o ka see every friend say o mo so vi asem no e ye ne empowerment that means o de e say o de ka see no say o sere na e ho ne na o person o test ne kore ana say adwe kra ne nipa ohun wo hunu se waye nipa no bone a fine nipa no
frɛ wɔ no ya mo bɛfa so a nto sɛ nipa no any udin sa was one sana nia asɛm no continue ɔde ba media for the first time enti no nipa no ɛfrɛ wɔ no huru kwai a ɔbɛfa so nipa na ɛdɛ akasa so huru kwai a ɔbɛfa so nipa na kasa na akyɛw pakora wo de panipa no na ɛne no ɛnkasa sika no bɛnya biama no a fine ɛne ade but dem ba o e papa mo na wo sɛ huru nipa na amount mam why one god busua one god patcho mo ntra no e ma me kasa akɔbasa na sɛ wo san ehuru nipa no a ano odin sɛ wo hwɛ video ya audio ya umai ye umai threaten ni ya ɛnyɛ fine na nye nipa nyina na nsɛm we nom ɛtuo ma omutumi ɛtena ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm pa wotimi sɛ ɛnyɛ easy nkɔfo bebre course ba na ɛba ɛsɛ nye woli these two people a lot nkɔfo frɛ empet me ka ho na obi nso message ɔsɛ ne ba de yɛn sa ka ebusia one god international sia ba ko pɛ Afia Empress international sia ba ko pɛ Afia meje so na ho ya de anope de me ho ye pa na won so e ka ma dawro ma kan ya me ado me ho de pa ejiri se eja opanness no obi ho ya de otwedi ampo na dawro ma ho ye so for dan kwase ne ho ye Afia na pe anope ye sia ye fro na ne bɔ ne so ai eye nsem bi a ebeto eye ntintakese isu ntini ye frɛ won efa ye opanyini ye odifo Ajagurajah a ye bɔ ne nsamna ne sa Ajagurajah a ne dia kasa ma ne so kakra wa okay sia pacha ye frɛ wa na nya ne bɔ ne so anope nsem bi abeto dwa anasa abeto ntintakese iso a eje ne homra ne social media efa eye odifo kwabna esiama a kofo bɔ ne nsamna ne Ajagurajah ne won sem ababo ntene eche se mba bi che se papa edufu omo ati oduku omo abo omo azan waye omo fraud waje omo sika na ne na echi ni wanje sika nko a na emom eye omo tonga nso se tu kan ho na tonga no nso ya se ne tu se bi a omo pene so na emom ofoso wo mo e na otu tonga no se wo wiye pepe se ne etie no na ye beka ya month bi atwemu some 2 months bi atwemu eye friend say sia international we beto abonche say eye esum afro eye odifo Ajagurajah ne pese nya ne ntie say eno na ede sansem we na epi abonche ana say ebie ntwato so bi na mposo mutwato eye papa yiso Afia me da no ase Afia Empress me de chakase emma oman channel ahwefo ne atiefo ina chakase nkoma oman the boss ja ene of Nicholas so for dan kwamu ina nkoma obia na Afia we die ana pedi obusebi we die me wo ho e me bi ka Ajagurajah sem that was 2021 mu na me ka Ajagurajah sem bi na se me ka na sem no anya ne de no nga ko die na me wo a me ka na sem to ohumum entwe masoma no no ko ya de ni wie ye no ana nanantoa Antonia ma tumi kese ebe ka che kama say ana nipa smesi akakọ ya fa one word na enipa ne kwapo ko yesa ade oti asase su no ogu amanfo ana okum emoa preference different kind of saint okay egu enipa bi abrabo so say nia oye no the right thing to do be bo enipa as a fair impress Ghana eye kuro bi a gods of the land okay onipa bi eni won ma obetimi akase obeji obi afri ohawa okomu abra onko sorte ne maame ebusua na ne papa ebusua mu ahonwo onko sorte wo mo enji permission ansa na wotimi abo nipa no ema nipa no so be di yi enti ema Antonia makacha me se me ka Ajagurajah se esum kese aforo no na esum aforo no ade nimguasia ebeba akwahia ewu
sign amane ewo esu but I say me tu dwa ye sure class go cry fair place papa we fro kwa ka once match na wo pay enti Ajagurajah de gods of the land and approach oba kukuduofuo amana babonten edeni sem abegu oboni a odi o sumase entro wo twa o sumase Ghana forma any member egwabuti a epe emwa omusem sika oji ede eye ne japade edi bisu body play mine eye enyoma phone onipa bia oni Ajagurajah edane ewo Ghana ha no fair place we say the panel who problem kesiye because Ajagurajah nangasa no onim nya oye the etua okum enwa ya okum empota okum nya oye ina ro ni nya oye eye Bible teaches bi na osua ana spiritual ene be bi so free ne papa asane ho no ena ode bo ne bra enti Ajagurajah de esumra afro no de edoso the Ghana police for ebe kan kra I was so invite to Obano because a rape case na Obano to ko born in combo they flag Ajagurajah oni hu bia was a Ghana police for sure Ajagurajah on boni pe bia obatan se bo ho ban me hwe mu before ko sua enku obi fa petesi 2 series ku wa oboa ono angasa kwabre sama no yare o problem interfere press esum na ya kasa afro kwabre sama e ho popoye ho no the main one angasa de eboba asofo bi okromu a omo ho born sawem omo ho born sex omo ho born prison iti eboba na metu wasa pese o cheme se eye odifu Ajagurajah esuma fuli se edene be kwa down wa na se ebia be teni ya kaka bi na de ama no esuma fro ne de ye catch Ghana for na say Ajagurajah odipa bi a wo call in chen who waste you sika o finances odipa bi a wo call in chen who waste you time and energy odipa bi a wo call Ajagurajah chen who do life to chacha because oni mu abi on the ma wo bibi busa no Ajagurajah to say normal asofo ya mojo ma dwe ka bible musem ehye atoro nkomi me de ye ne down for oba na ye me de nemom no entro wo twa Ghana for aza wo ye Ghana for no gods of the land omubuefu because on consulte ahonho papa na obu nipa ewiase oba otumoja ye onipa bi a se woni ne dele a hweniye oba otumoja make sure say ne woni ne ye no do de ba ye no wa ya ma no amana sumato no Ajagurajah de enye ne form a oba na me na esisi a ye me de na emom no gods of the land ama mati asese susu wiase won ka ho bi ne din ni ho bi on so mu bia eto de na dwen na Afia press edidi wo Ghana fo ho ebu Ghana fo okay sia se ebe ne sa se ne wo kan se sunsum wiase no ahohom ni na eche se wo yunsum bia dia na edin Ajagurajah no enye bofo bi di Afia bebe mo kwese no mantini ye wadawroma pacho asama wo bie wa no kan ye se eye sunsum wiase no warehwe ma honhom na ache se eye Ajagurajah wonsum bia ni din enka ye listen no omo soma honhom ni din ka ho wo ye absent dia na edin Ajagurajah Afia mentio preach wo loka say yes obi preach wo mtinya bote me pacho ka chemuntem o preach wo abo entrefacha kakra na me che se obie wa ne ka bebia sesia se eye Ajagurajah sunsum wiase no mente obi preach wo kasa ni mo preach wo o voice ma preach na meti okay me pacho muntu onu mai kakra me pacho fede sia otimenka me to kapa de mu clear okay matesia asama wo kan sesia efa sunsum no wo sunsum wiase wo hwehwe wu se Ajagurajah wondwane eye kuo bia ana se sunsum bi odano odano na sunsum lesini na wo absent dia na edin Ajagurajah no a wo se ye ne bofu din no me pa che efrenfa
Ajagurajah Nigeria movies na ohwe. Ohwe kana yo any your dotimi movie ni sikedo movie na on picking inspiration if because what they say or catch a lady catch them say Ajagurajah say Ghana for pe enoma eye huhu. Ghana for pe enoma eye huhu. Etu ohwe Nigeria movies na the kana yo mu ye die movies na any the pet idonti mu ni edi ye na any your dotimi mu ye na. Eno na opeke as a occultic grandmaster be like in oye. Ajagurajah otimi bo bia sika na ogidi keke. Na Afia Empress, the ambassador catch Ghana for na say onipa bia na esisi a meba abonte me bia ma no bodi uchu mutan a ube face the American because we are confirmed in a spiritual world. Ghana how go na esisi a ohume ko India ko Asia ona be hu de bia si a efi a African ko ana African ba. Ajagurajah mo fatu oba na ode na sema ba abonte ukudufo ba ne say susu wiase ono ane papa ebusuemu ena ya wone sekan na wone sekan o susu wiase osondaye enti sekan no na ewiwiwi no kakra a ebekunu efiri atiasefo asase so ombomoden na omompri na esisia na yemboa no ono ye interview no o say asofo bi e kan no mo bo mpaye entimi mboa no mempese obewu na Ajagurajah do bi aka say oba ni twantro ne so ntina na honhom ekuno because Ajagurajah odi kan etu anamo asie emo bi se odiku oba no eti amaye kama adesie ye de hwagimu bi kama de tumeni se oba no odi de kra ejine yie eti Ajagurajah etimi de ne hwe eti mo fa to oba de ni se ye fuyane no so peyare sadia oni na esisi abedan ne na Oma wiase na hu so de sia enenam ono abeba betu no butu aka che Ghana for say yare ne ko because only an angel who live in a spiritual world that can face what is happening to mortal in the spiritual world. Ajagurajah otimi mbo oba no obo no ne nkwan e wo fom sia na ya ohumfuo eti de meka che oba no say obo maben no ofane how emedan kama honhom na ya ne papa o de ne ba asase so ebusuom ahonhom enkasa enfa yie ntu yie na ya nye ne nkwan na on witness the bad side of Ajagurajah ewiase ema bi ba ho no sa adwene ema bi so bodua ema bi so aye nyoma krowa de sa Ajagurajah oni mama ne mama media no so be kanta ema ne go church bloggers bi sika se man be kanta the woman e ka no eye ne kure yakomu deep na ye confirm say eye no kure Ajagurajah eye de maame no e ka no ne ne daaye agini sika na odi ye ne de ye susuma asem no so kwakoye ba ye koso emu so no onye adwuma bia maame ne ye enti yare no ebeku maame no mo fa to the team international okata no ka bibi say eye odifo Ajagurajah esie eye nantwie bi no ma bi say nka oba no yale ne fa nko owuo mu ne nko ye say ono ena otwa ntoto no so na aye na bofo na da yi ne firi ho but kasa edi nka no kasa Ajagurajah oni tumi bia o na ba ne ten no betime kwakwese ne ntwe se obi wu se ewiase ye obi wo ho no Ajagurajah ono oti kope duro de oya no Ajagurajah oni tumi one ne communicate eye mala fo bi no no omo ese esumase edidwa na sa de mala me point omu na ahonhom because of the land ebe point sa emotia no e ma sa mala fo no so aba botia be confirm say omo nchen na kwabresia ma ebe pe se bi bambo omo nchen na kwabresia ma ebe pe favor Afia Empress Ghana ahonhom motia wa Ghana ha say I from motia ahonhom no ade omo ye ne say osogu bia okita white handkerchief e wo kromo ase muhwe ni yi na on the gods of the land and the dining and you only yakopon the dining white handkerchief no ebi kita no for fans ebi su kita enye for fans na emu no akwankyera ekita na oni motia enam Ajagurajah oni tumi bia wetima agwa Ghana for na emu no ne eyefa jisika o Ghana for nsem oya ade Ajagurajah ucha buchi na ska ofre na wo hwe na ska wo ho a
no de woman mo tia asem bi obeka bia no wo di sika ne bebre no e be mo all lady bi frame say na sisia ma show program bebre be yes ni na e kama koma asem efro na me no kasa na me so ba ye ka bibia atire ye se no picture no di to WhatsApp ne so na ye be get back to you with every information you need to know oba ne say ne picture no ni di to WhatsApp ne so ma me boko mu no na kama e ka say we ya dane na boa ye di ni be di afahye susu wiase wonyina yie onipa bi ya dane wa boa ye di be di afahye so wunwuye na so wote ase a e ye su atete how e ka ahokyere disappointment promise and fail na be feel was asase so we be face was asase so because unya inipa unya complete we saman ti ase wuo no oba ne tie no se asia megidi me sonda ye bia me ho awufuo na medical de masma ko dan Ajagurajah ama mato na ntwe makoma miensa masa to ne meka ho si a meka ko be 800 million so still no me sonda ya de mi ho me friend confirm me ko bie ana me se oba pani enye hwe fato nchen ye nje ho kwa ho asa ewia ye beba de ekoso no so ho no mu na ma ye be digi Ajagurajah Antonia mamu na ba mu bi ma ho mu ba mu bi se Ajagurajah oni gods of the land obi andane oni motia ne dan ne na me say aha akom ni jire mu eti woman no ani e be dan ne ye e no blogger Ajagurajah no so what sound a different me be free no ma ne free ne Ajagurajah fa call na send me $10,000 this year na me de yard amount and woman say what the fuck me send 10,000 who are you me send $10,000 man go first say can be we me send them out and was command woman so send this year was send this year no jad we obe say no man say no man catch a call no if ya woman catch a call the pet and of face ya and me fan say ya asem na complaints ya my enemy ka and I say if you know odo akoto bosom so odo akoma motia enti ofre wa no command pet u be send this kana man no etunim efino fa perfect good so bom paye edwale na obenya yaresa enti fairness ye babo tinye before be bo be din say we were fake we were scammer we were obi a obwaga na for na fia na me nim de be na dey ejina so I knew say e ma ba be babo tin e me ma be babo tin Ghana for e be babo tin Ajagurajah ho company aba na kama say catch the say esum afro no esum so no akwansia wom amane wom sense wom bibia wom it is a combination me sister esum ho kwan dia that means say odidi kwa osan kwan kwa okum emu akwa it your purpose ye catch Ghana for say ye kasa na che say be ye gu obi atuma ana say ye pese enipa na ba che na mom no so odi tumi a obetimi da boa Ghana for a stop scamming the innocent and poor Ghanaians obey ya oni na day sebi oni ne die when you see protection ani na da sa so wo yare bia o di amano ono so yare bia o di amao how would you know eti when asem we say Ghana police ebe mu bi when asem we say dan pare ebe mu bi every case we our Ghana has say no be a witness what is going on because when a scam Ajagurajah do to me be with my woman when you Csma and say oh to me or scamming Ghana for the poor and the innocent Ghanaians and Ajagurajah scamming woman it's a sumbu there if ya a sanity. Okay, international mami mbusa we last question chat to ona ni ediwesi happy person etie no say fun say Ajagurajah the way I work say to me be a new mu no ntimi nya hwe na ono akasa tenase hu say ampa minute to me na me nkwadan international sia no omboa me a obeje no if you say o den ya say Ajagurajah eba won chen say obepetu mi onu ba be ye adwuma e wo huhu mu a obeje na na me dan kama honhom na me dan no eti me timi ko ji obi by force kama na appoint onipa me ne enante me ni tumi a metimi akwaji obi because CS are born and CS are not trained asofo any akonfo and disifo na timi ji amanfo say ye tuni wo mo me Ajagurajah metimi je no because kama honhom a me ne nam no e the crack na me ne nam obianu said the name Kama and the word Kama is time for justice and peace and love eti Ajagurajah ontimi ene endane eni brade tumi anya Ajagurajah nam no awale no susu ya Ajagurajah or your spiritual married man
ya wan no sunsun wiase e confirm a ono ane papa ode ne ba asase so ebusu mu ni aware no ne papa ode ne ba asase so kama se ne mre so sana na ote o repu ma eto ma mo na ubusa tema ye be kan ni na akire wo papa no ye bolututuo na te se odi America edwane free tema the time and Ajagurajah there like father like son idea e course wo Ghana awona na abra bomu oni tumi bia sunsun wiase won ka ho sunsun wiase oni obi ane ho sunsun wiase oni bibia na mom no ordinary dwen na edidi e wo Ghana for ho Afia Empress international hwan biem na esuma fono no hwan biem na edu no so hwan na in fact aya kama ni Ghana ha de esum de afu nipa bebre asofo a okuma se fe na kwesi ewu ase esum da ne so odi fa kwesi ewu esum da ne so susu yase ya to accident e fi ono ane papa ode ne ba asase so ebusue mu osole ana ototo ayempia ma edifo bi okromu ase de ho power akwesi ewu ase or just a normal preacher susu yase won ka ho onu se esum eda ne so bare enti ya na mato ne kra etiefo ni ahefo onipa bi asi abebo odi no hwo muye e wasase so e na Ghana for man so enye obia na oba internet ni so a na obe preachi na obe ka susuma sema e chese oye susum nipa o bibia de bia me ka se ewiase e koma ba Ghana ama nipa bi esua enoma bi a ya kika e wo kromu ase Afia Empress me de ka kese ma abrada yes no do se debe oso esusu nipa se on pese ye be se na si okromu a manage se Kennedy Japan come da because the man Kennedy Japan no sa boko akwa na fe do boko asede boko mutunifo se waso ni fake income sa man no for ma Kennedy Japan so say Kennedy Japan can never become a president. Who is he to challenge the gods of the land in Ghana here? Sakwa no, mo hwe ni ya or the nimguasia and the mama radio any baby okoi na because accommodate no. Onye susu nipa or the nadin and a eka ensem. Now no hwe the wo be say fake and come say e ma akobeto. Last year December, esa bo date, esa time na, esa ne January akobeto na mhono mo. Omoba no musua one god no ma woka. One God is sema all can no copy. They can't do it. And now no suo no ma all chire susu wiase toilet and na debe oye susu nipa enso the susu nipa oye no e ye land susu nipa and spiritual susu nipa etumuto ne kra me say video obete Joe Boko no man Kennedy Japan Csma media no so who is him to challenge the gods of the land say Kennedy can never become a president wa hwe ni ya na ye ni brain na the ban so a ono ka so ni hwe we mobo ka na se we mobo na no ka na asem etisi a enka na asem enso me de beto ne kra because asem a oka ye no enne enipa dodo a friend from outside any Ghana I say video bi akọ bi se friend de be na kiri na me so oboa mamutie no sa akọ no ya zan ono de be se ntro nkom e ma akrobeto bo hu date any December ina no enso ne akrobeto ababo tin abetwitwa je ne ho Joe Boko asede mutunifo sia waso na mkesi awia ompa mane enwe na ye tipene si bonam sia ya tiwase o na wono so chese eye akrobeto de no okan ya na akrobeto ko hu ne spiritual father na spiritual father de no magu fom e de man no say Bible na nkasa so yi chia na otwamu eni ti kama say obi be down no de how ba wo nten a huhuma de wo ya na efiri wo enti wo say no bi na ekọ so a ama akwaboto kai che na mu ola no kasa no for me siro pe ja ne kakra ma me wa me chese siro aya abrante so chese nsem of the Bible antere fa akwaboto ho no akwaboto ko hu ne spiritual father ema wo de noma egu fom enu nti na sa nkwamhye no ambe mu no abua ma me ka se me tell say eya na we mu se mu dwa mo nu se no ho I say the word Ajagurajah oba we aba abontin o se wo yare na yare no we the two hospitals na no enko no aduma se bi na esa mo de ba na sisi a aduma se bi na amepe because aduma we no
all Ghanaians obia any dey cost it oba we ho ye be sa ne yare ama ono abedi adanse o internet so say sia come nyame gods of the land omo eji sekan a e bi twam ye mosusu ya say every me yefunu e ma me ti pace no omo yi man say ne me ho to me bitimi di aduane e wo du bitimi di tem bia sa de na ye wa utimi di tem bia aduane mo du to ye pe na ye ya e ba de sa so ye wo sa adwene etu be fon utimi di wie wo be die de ko aduane life time am di na wo fon na da ko pe e you fi at for sas so sa branch no me to ne kra me de me ma ne kra man fa na se mbaka ne Japan so concept on send come Ghana ha na ensi me so ni pe bi obeso send come no se come the whole Ghana na ensi na Ghana for ehun se wo na o pick individual there you are not making any sense to Ghanaians me buy no the cash on my Ghana home come they me can ensi ma Ghana for the ehuye etie edi adanse it from nowhere. You can't just encounter the man in the Japan chosen by the gods of the land that this man have to lead this country for Ghana to have peace. Abidjan now say, "Unko consortium no, Kennedy can never be a president. Unko ha. When just had that throne now, the susu we are pure land because on the susu as we do be on can be. They are cross checking 360. The head 360 on can be. Eternity 360 on can be. It misrano mane fanasem emba Kennedy Japan so mane fanasem emba okko preko Japan so aso ne komsa on fa se ni kromufo no omo ne hian komsa ho no mo oba ntinta ne so a mane be ka Kennedy asem na de o ka ne eyetuo me o ka asem na ye kra I will support you eyetuo so a I will make you know say eyetuo Afia president so. All right, so ba no be ka e on Nabuke Japan e ka me kwesa ase wo de no bibi be si ana Ose Oba no de on Nabuke Japan sembe to forma ka se mu ase de wo de e ya brante yi oba no be ka bibi be si ana be happy men de no emom no akọ preko Kennedy Japan na ngasa no one wa relax it too much because I say Nigeria Peter Obi or not the whole Nigeria, the celebrity and the masses, everybody do on land say, obey winning election. All the men of God in Nigeria, 90% see Peter Obi obey winning election. As you go deep down in the spiritual world, you're consulting all the gods in Nigeria. According to them, the Kama say, Peter Obi will show respect and my gods of the land. So they are not in support with him. It will be out in the vote. Oh, Susu, yes, I come out to you. Papa no na ewuli osusu wiase a eda first to abai ne o Nigeria Tinubu ebefa akunya because Peter Obi no onye na just on gods of the land ebe dane okon preko Kennedy Japan sia ye na dina semba abonten e na ne atradifo ene atro susu so no fo na AKB Kennedy Japan ye no so ne ye dane na ye de no begu akwemu e ma no na otimi fu akunya kese no aba ni sei no we mu na e ba be kike bi and then any forever and some of the course will be on your account to that. And so any baby imagine say, Nia can a ABC or compra Kennedy Japan. A payatonic cra say, and no man Sabi and come for a yama Mamudu Baumiano a large. They say Mamudu Baumia, Susu Yas only the decline or one more. It's answer a compra Kwada. Masses no air body is so allowed to know, or Philissa will okay. He doesn't need any help. But yet, the pinche epohua and I say koto or boa. Ubo pre nesia and I must say you are the oye. I deal with your Ghana. The limit of it in my corner. You call Emma Ken. But the Canadian, you be a switch there. And yeah, because yeah, no, to the new to say, next year, with the Juma sound, sir, with the say sound, sir, okay, which day it's your quite limit. It is a branch and about mountain, and I can't say. That's the area a trebi Mamudu Baumia ebe fafa berase Mamudu Baumia eti tafo ekomano no the sacrifice John Domani mama stitu form na e sia na e say the sia kan na ye tro na mom no okopre ku na ono wentu na mo na wa gane ho na sebi amafo e dey sem afanase ye catch on DBS around the world a good krowu ase a omo work ema the vice president you don't believe it.
enu ame na he BBS ahun megu Ghana asia e work for presidency seat for Mamudu Bawumia no e large Kennedy wada okopreku wada okopreku odi agro HFM press Joe Bokono de oka no e yentro ohun hweye onadwen na ekasa medaso okay see na won so say ebia sane okay eye wona bo Kennedy apon akompreku wada no na ama honhom no so Joe Bokono na honhom yi a che ne say Ken wada obeda wada dia abatuo na wini no ye de bema Dr. Bawumia Afia press gods of the land presidency seat. So if you are appointed in Ghana here, that's a body. If you said that, this is the first time I see appointed a man like Kennedy Japan from the gods of the land. It is a company also a plea. Now you see the number because and then I could point and appoint your company Kennedy Japan. And your gods of the land are appointed because on your galamsey, on sensu, on munya, on your team ejuma. It will clean. Aside that, no, or no kita, or no spirit in the near day, any or dozen kwa obet me a show Ghana for. It's a home, they have their reason for appointing Kennedy Japan as president for Ghana. But right now, the fair press, and no man air cost to Susu Yaseno. Obviously, silence me concern. And no man, the vice president, Susu Yase, or more Yaman or no, a large. I don't have to bring this outside, but I have to bring it outside because, hey, check. Majority of the fake men of God ever be counter or come Kennedy Japan prophecy, you know, in a negative way, in a bad way, in a dark way. Necessary many be pa. And so nipa American asema me command no me prima ni many Ghana for ina no. Nipa na nyana just obetie asem. Nipa na nyana just say obema ya kwan. Nipa na nyana just say oni e betia ase na confirm the ekoso. Eti ya tu Ghana for enim say susum yase. Politics belongs to the gods of the land. It will be a obetimi abba fadi emu odu. Oni pe bi obetimi ahwe ahonhoma sebi omoda ma mebusiem. O papa busiem. Almost be send signal. Ama the rest of the gods no. Utimi asadi we are. Uchumutan the masses will be controlled by the gods of the land. Ama including abaya Kennedy Japan edia because enyoma the vice president the dues are OP no a large. And no man can move forward and a large, and I appreciate them because that is the only way to win a presidency seat in the world. They own presidency seat, gods of the land, and your God. All right, see, that's no mle. Adaja unya de ma that's pa. That for all right, adafo yeah na drink chene munya no odinkande say an commission beto ma ye odifu Ajagurajah na mfan say abesi ni de na say tie fina no de ntine ba ye pepepe se na tie no de abesi ni so na odutudwa de ma Ghana for na me ka cho say ebia wote abochire na wo ba Ghana woni bebete unwie apartment ufie unpeso bebusuafo behu unpeso obia behu na peso hide yourself open short stay long stay e the baby part na finish place I baby a ho untwa la do untwa water be ni na ya yesese demo na kama we taste we level our class highly and na bia person live your life e wo ma pepepe ye benya bi e dia mam for number na 0246637272 and I wo pe cars so rent e dia ye obi bia ka bia o pe bia ye obi pepepe senete no sa for number ni bi 0246637272 we safety ehu hia ye enu ntie pese a wododwo wo ho comfort place ene hiama nipa order sene adafo ye de mu besi adafo fro be sa tenase na ya kase pepepe senia etie no media ye Afia da ga ti okuloko makram bye bye.